masa beke biam hai en chim ka du me chom chen mi phun he pathian ne tim mi phun kan si chen people are the chosen people by our God apa kan naka kung zakat le reng lawa kan American Baptist le UK le United Kingdom le krifa eventually ha chu pathian ne ara thlan ha en ama azu tu mi phun si dingen anda ka somna chu kan chou hlan en krifa kan si pina kan civilization vil te kan ai tlang chi chat tia ro kho se chu an ka thim na au nak avoi khanak ase tia ka hmuye ka zum chun apan hi nak ka 8 years ago kum som viet le kum viet a kan chen mi phun cho kan mi phun sir e athan cho me azalong me ma le ma e adir kho me upat otlak me mi phun si dingin vision anda ka pe chu cho ka tale chi ma chun share vision ti song en chim kho sing ha pheng lao sa cho a free in sai ara thu tu Union of Burma pi kha ara dir tu mi phun si dinge anda ka thim chu a bia pi nga mi thil pakhat cho kan chin mi phun kan chin drum si se Union of Burma pi ken sardinga si se principles kan dangai me cho zalon na pakhat le pakhat itla khat nak equality le self determination ma le ma te im hai torena timike ase so principle so tu kan chin mi phun ne do thlen naka le kan nanga hi ya kan mi phun pi kan drum pi hai sarna ding cha kani tlai pe mi principle na an se sima se lo so vision so tu ni tiang en atlam tling call out gora kap chianin apun phun nen akham na en tu ni tiang so kan vision pi kan hai ti me chun kan phan kon ha lo chu leu te a chun pathian ni avoi thum na ken an ka thim tham chu cho ramdang ramtha chu a big ken American drama kan train halai rakazul u tia kumsom thum fronga kan an ka au na chu ti chun kan zul na en atua hian shin ni phun cho USA long te a thau som sri relo kan ong men ram kipa diaspora kan ti lai ram tha chun naka minu tai khat pangwa chi kan ong na chun an ka thim me chon chu ka cha dong lo an ka ti me chon he kan au mi diaspora kan kal pi mi hian nan ram nan thoken na chin ram pi le chin mi phun pi dil kho ding in bom chan kho ding in kan au mi ha se chu cha ram chung me ai tang me nan mi phun le ram leng aphan me chin mi phun na i do u rian 20 u khwa 20 u apun phun ne tan tin ha u lung ro na ngai na u chu leo wa chun mi phun si nak le phim thiam na ka hen investment nan tua phim a her tia an ka ho chunga pakhata tel mi chon kan au mi hen chin krifa keima zul tu si dingen kan au cha krifa si naken nan krifa si nan hlon ni chon chimin punan thlau ni si velai tia an ka chim chi tia ka zum chu cha khoi kam hun kan phan po po wa krifa kan si nak pathian zul tu zum tu kan si nak ka ken fakta e kan dir how en kadale chi ma chun ato na chim me kum som thum ring lo ramda kan phan e a big ken USA a thausom sri kanong Indianapolis long te a thausom thum deng ma kanong chun ha chun pathian bia an ka au mi thim na kan si me chun
kan zul in the governor of Indiana state ne Burmese American Community Month tukla July hian proclame atwa kan chin mi phun cha ase ko ram e arame mi phun vil te cha ase e phim thiam na ka college go rate kan ti la e college alut me ken zakata somli kum fra thinga fra kan zakata somli fra kan se atwa hian zakata somkwa kan kai mi phun vil te la ka college kai alut kho bek me asang bek me tia chim kho se chen economic contribution ke kan pa le adult ko si lo kan no le kan pa community adult vil te ni rian kan ni zon a business startup kan tuan ha entrepreneurship la tu leaders ye kan ma community long si te lau mi phun dang non profit cha kan community cha kan sian school district cha chen kan khwa kan Indianapolis khwan Indianapolis cha ti manai ken staff le kan lu chang chen public servant kan moderator film zong ne the first publicly elected officer si kan khwa le kan state le USA rampi zong ken kan thui thok chang te me kha phiang te in kan hu e chu ve ban tu ken e kan nun phun le diversity kan ti la yen a ke mi ra hole chi ma chen kan na thung pin ha yen mi phun dang cha America white po cha black cha Asia cha blessing e kan ni chang ima viu te kha nan pe sung lai tia an ka ti tia ka ruwa ka thian ne chu kan pe sung lai yen tun hu kum kulenga 2050 a chan kan ram song ken tu kan sar thok chang a thing chu ma chang e ka thian ne vision tia 88 years ago an ka pek me Union of Burma starting so kenan ma chin mi phun ne nan thruin ha lai ma ping lo sa chu ar jiamen freedom equality le self determination principle in a peace free and prosperous rampika nan san halai tia an kati tia karwa chu cha chen tu zan heka peace talk kan to mi zong hen interrelatedness a pet lai di ko tia ken a patien ne vision an ka pe mi chin ni pun sina pek ni a ka ka muwen tampi kalong